Ponosni dedo, svi su ponosni. Filip je pokazao po ko zna koji put da on živi za svoju princezu. Šta je Maja radila tu? Da li je išta bilo? Aleks gdje spava? Sve sada pogledajte u ovome videu i onda se zapitajte koliko čovjek ovaj ima srce. Ekskluzivno. Filip je doveo ćerku u Crkvenice. Pogledajte kakav glamur, koliko je tu samo. Potrošeno je preko 30.000 eura na ovaj rođendan prvi. Pogledajte. Ekskluzivno. Filip je doveo ćerku u Crkvenice. Pogledajte kakav glamur, koliko je tu samo. Potrošeno je preko 30.000 eura na ovaj rođendan prvi. Pogledajte. Bravo, Aleks. Kako si dobro? Evo, gde si? Super sam. Kako pratite? Mikrofon! Kako pratite oporavak? Odlično. Aleks, kako je? Da li ste te umjeti? Me koga ličite? Lepo se čestika. Kako? Koga liči beba? One su nove, ej. Da li je istina da je nešto najlepše kada se dobije dete? Kakav je osjećaj biti majka? Najlepši. Ali ima nešto lepše od toga? Pazi polako. Želimo ti brzo oporavak, Aleks. Ciao.
Filipe, mogo bi malo da se nasmeješ, makni nam. Ne postaje se otac svaki dan, Filipe. Bravo za Sloveniju. Čekajte ljudi da ste mi Sara i Aleksandra. Ovo je bolnica.